Pozdrav narode i dobrodošli na Learnify tutorial za web programiranje. Danas bismo mogli da pričamo o skupovima karaktera, pošto smo ih već spomenuli u prethodnom videu, a nije bila posvećena pažnja objašnjavanju pojedinosti vezanih za njih, a također ćemo pričati i o entitetima i simbolima. Tako da, hajde prvo da smaknemo sa puta manje zabavan deo. Dakle, krećemo od skupova karaktera. U prošlom videu smo rekli da je pametno unutar našeg head bloka pisati koji skup karaktera naš brauzer treba da koristi pri radu sa našim HTML failom. Prvo, da definišemo šta je karakter. Karakter je bilo koji simbol koji koristimo. To znači velika i mala slova, brojevi i još gomila simbola poput zareza, tačke, kosih crta, karaktera, end karaktera. Jednostavno zamislite bilo koji simbol da ste koristili, to je karakter. Dakle, naš računar nema predstavu o tome koji karakter šta znači i šta mi hoćemo da prikažemo na stranici. Već on ima u svojoj memoriji, unutar podataka o operativnom sistemu, informacije o tome koji karakter kako izgleda i koja je šifra za taj karakter. Kakva sad šifra? Pa lepa šifra u vidu 8 ili 16 bitova, koja je vezana za jedan karakter, jedan jedinstveni karakter. Znači, svaki karakter koji ste ikada koristili ima svoju šifru koja je jedinstvena, kako ne bi došlo do neželjenih efekata. Sad, cela ova priča bi bila mnogo lakša kad bi postojao samo jedan standard za mapiranje karaktera i da je onda na svakom računaru, u svakom slučaju, svaki karakter povezan istom šifrom. Jer onda ne bi bilo potrebe da se uopšte snima ovaj video. Jer onda ne bi bilo potrebe da se zadaje koji standard mapiranja želimo da koristimo na našoj web stranici. U principu, svi ti standardi su jako slični. Samo postoje određene razlike kada se posmatra šifra za svaki od karaktera. Pa se onda zadavanjem iste šifre karaktera može dobiti više različitih karaktera u zavisnosti od toga kako su oni mapirani za različite standarde. Prvi standard za karaktere je bio ASCII, koji je sadržao 128 karaktera, uključujući slova, brojeve i specijalne karaktere. Pored ovog, postoji i ISO 8859-1, što je bio defaultni skup karaktera za HTML4 i sadržuje 256 karaktera. Postoji još mnogo različitih standarda, ali nećemo gubiti vreme na njima, jer ćemo realno uvek koristiti isti, a to je UTF-8 standard, ili opšte poznati kao Unicode. Inače, ovo je default skup karaktera za HTML5. Zato nije potrebno uvijek da se napiše unutar meta taga charset da je jednako Unicode 8. Ovaj standard koristimo zato što je mapiranje isto kao i za UTF-16 standard, što je potpuni Unicode, koji sadrži u sebi apsolutno sve karaktere za sve jezike sveta, uključujući za sve kineske karaktere, ćirilicu, bukvalno sve. Upravo zbog činjenice da UTF-8 koristi isto mapiranje kao UTF-16, sa tom razlikom što ima 256 karaktera umjesto 65.500 i nešto karaktera, je to danas najkorišćeniji standard. Eto, to je bila kratka priča o skupovima karaktera. Sada bismo mogli da pričamo malo o entitetima. Kao i u svim programskim jezicima, i u HTML-u postoje rezervisani karakteri, koji se, kako bi mogli da budu prikazani, predstavljaju entitetima. Također se karakteri koje nemamo na tastaturi mogu predstaviti entitetima. Verujem da vam još uvek rezervisani karakteri odzvanja u glavi. Rezervisani karakteri u svakom programskom jeziku su karakteri koji se obično u tom jeziku koriste za davanje neke funkcionalnosti, umjesto da imaju funkciju običnog karaktera koji samo ima vizualni aspekt. Pa za HTML recimo imamo rezervisane karaktere veće i manje, koje koristimo za deklarisanje tagova. Samim tim, ako pokušamo da u našem tekstu napišemo samo kao deo nekog paragrafa znakove veće ili manje, brauzer može da protumači taj deo kao tag, a onda naravno mogu nastati problemi. I sad, ako imate neopisivu želju da na svojoj stranici imate znakove koji su rezervisani, postoji mogućnost da to ostvarite. Entiteti nam to omogućavaju. Entitete predstavljamo koristeći end simbol. I taj end simbol je praćen nazivom entiteta ili brojem tog entiteta. Hajdemo onda do našeg HTML fajla na desktopu. Ako želimo da dodamo simbol manje na našu stranicu, možemo da napišemo jedan od sljedeća dva zapisa. Recimo, hoćemo da ga stavimo unutar paragrafa. Kažemo manje je, sad, kao što rekao smo, end
i ime entiteta. U ovom slučaju, pošto hoćemo manje, znači ime za manje karakter je lt, a za karakter veće je gt. Pa to bi mogli da stavimo u našem paragrafu. A isto tako možemo da napišemo i svaki od entiteta, kao što rekao smo, i pomoću njegovog broja. Za znak manje to je 60. Pa to bi bilo to. Možemo da proverimo da li su tu naša dva manje simbola i jedan veći simbol. I kao što možete da vidite, manje je manje od veće, dok je veće veće, a manje manje, da bome. Pored rezervisanih karaktera, postoji još par specijalnih karaktera koji po meni barem zaslužuju pomen. Prvi od tih je non-breaking space. To je na izgled običan space, ali sa tom razlikom što se taj space ne može preneti u novi red. Šta to praktično znači? To znači da se dve reči spojene non-breaking spaceom ne mogu razdvojiti, da će uvek ostati zajedno bez obzira na sve, tako da će se ili preneti obe te reči u novi red, ili će obe reči ostati u istom redu. Ovaj karakter ima ime NBSP, ili non-breaking space. Pa hoćemo onda da napišemo neki paragraf gde ćemo da kažemo ovo je nerazdvojiv paragraf. I sad hoćemo da učinimo da ove dve reči budu nerazdvojive. To ćemo raditi tako što ćemo staviti tu NBSP. E sad, pošto je ovaj paragraf kratak, nećemo moći da vidimo funkcionalnost gde će da uvek ostane isto, ali verujte mi na reč. Tako je. Još jedna funkcionalnost ovog karaktera jeste vezana za jednu specifičnost HTML-a. Specifičnost o kojoj govorim je vezana za činjenicu da u HTML failu mi možemo napisati kao deo paragrafa 10 space karaktera. A kada budemo otvorili našu web stranicu, vidjet će se samo jedan space karakter umjesto tih 10. Kada želimo da svaki od unetih blanko karaktera bude prikazan i na stranici, onda koristimo non-breaking space karaktere. Hoćemo da testiramo to? Hajde. Ovdje stavimo 10 spaceova. Sad, kao što rekao smo, nbsp, tačka zarez, pa da iskopiramo to. Recimo 4 komada, zatvorimo tag i to je to. I kao što rekoh, prvi paragraf ima samo jedan razmak između je i rečenica, iako smo mi ukucali barem 10 spaceova. Dok u drugoj rečenici, gde smo stavili 4 non-breaking space-a, imamo izgled kao da smo stavili 4 space-a. Sada smo pokrili priču o entitetima. Verovatno sada bolje razumete onaj video kada sam u footeru dodao copyright symbol. Sećate se, pa sam objašnjavao šta to znači, pa smo bili u iščekivanju šta će se prikaže na stranici. To je upravo upotreba entiteta. Pa, to bi bilo to. Sada možemo još malo da porazgovaramo o simbolima i tu ćemo završiti priču za danas. Simboli su entiteti. Logika za dodavanje simbola je identična onoj o kojoj smo do sada pričali. Napišemo karakter AND i zadamo ime ili broj nekog simbola. I to je to. Sada ste upoznati sa simbolima i entitetima. Pozdrav do sljedećeg viđenja. To jest do sutra.